أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير قرآن سورة يونس آية ترباتم تكرجر. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم إلى آخر الآية. واتل قرأ يا محمد عليهم ججان أمة مشركتوتا ترت قرأ. واتل ججون قرأ عليهم إسان رت قرأ. نمرت يروا دبسا نملكم قراوا دقيفتا كفيدة تجرا كوان سنوفا التي قرقل جتين الرابسة جلالو لجرا كنافو أما أكم قدوان قران كان دقيفتيتو مسجلة تائي توكونا الرابسة جرا توكو دقابا انتيا نمتيجي واهي مخون مرقا ينيو يقو كباما maal jettan isin kabiira kam ta'uu feetan sila mirga eenyu eeyda yeroo kan tokko taa'een na arrabsitaa jira tafsiirumati gootu kana tokko yoo dhugaa keetti isin jira mirga eenyu eeyda amma kami sanuma eeydee firraatti oofta siidhanillee moo si tumanillee moo si arrabsanillee moo kanaa jala jira beek mirga kiyya dhiibde nama siin jee siin jennaa waan biraa jalate dacwaan ergoolee akkasitti as geesse maslahaan as geeyse bikka itti bahuu dandeessutti bikka itti loltee galuu dandeessutti numa lol ilaal dhiirri ammoo bikka hin galleetti loltuu jedhan bikka itti dubbattee si'ii kanaawu haabee si dhabamsiisanitti dubbatuun faayidaan qabu tooftaan deemta jechuu ofirraa jalaa baqatee makka irraa madiina galee rasuulli waa himuu dadhabnaan bara lubbuu isaatiin baafate har'allee akkasuma baafadhu bikka jabaatte dacwaa babal'isuuf jecha ammoo bikka waa himuu dandeessutti cal'istee rabbi si gaafata naba'a nuuhin oduu nuuhi eegartee yoo lubbuun si dhabamsiisuu sodaatte yoo caccabsamuu sodaatte yeroo san miliquu ni dandeeysa ammoo bikka itti du'uun barbaachisu jira bikka fidaa uf gootee waa ati mul'isuun barbaachisu sun akka kalimaa tawxiidaa fa'a jechuudha tawxiida yoo himte si ajjeefnaa siin jedhan har'allee himne baranallee himne bara kaanillee himne ayaa ummataaf shirkii waluma jirtiimi waan kana himtee nama kuma hagasii tawxiida qabsiiftee ofii du'uu si hoyyagaaf kan akka mucaa banii israa'iilii warri riyaada qaraatanii beeytanii maal ta'e namni sun mucaan sun mootichi gurbaa kanarraa ajjeesa gurbaan tawxiida qabate namti raahibee tokkorraa tawxiida qabate gurbaa kana ajjeesuu qabden je'ee mucaa fuudhaa darbaa gaararraa jedhee yeroo gaararra gayan warri isaan deemi dhumatee ni deebi'e bishaan baharaa darbaa je'eeni bishaan baharaa yeroo geeysan ummanni isaan deemi dhumate inni hoo nagaa gad deebi'e jechuudha na ajjeesuu hin dandeessu jedheen booda mootichaan yoo akkam goote malee aalama bikka hunda waliin naa qabi achi booda rabbii mucaa kanaatiin jee darbadhu na ajjeesi akkas malee hin dandeessu jeen aalama guutuu walii qabee bismillaahi birabbil gulaam dirqi mangaa rabbii gurbaa jechisiisee bar mootichi duraan anaa rabbi jaa gurbama san ajjeesuudhaafi akka gurbaan jedhe san dalage sababa sanirratti aalama hisaaban qabne tawxiida qabsiisee ofii akkam ta'e ilal janna yoo fursaan akkasii si argamte akkas godhu si barbaachisa طيب واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إذ يرو قال جلسان كيست نوح كل قوم أمة ساتي يا قوم يا أمتكو إن كان يوت إكابرا كقدة يوت ودو يروسا إن كان حاس أمة يا محمد إن كان يوتي كبرك كقدة يوتي عليكم سنيرتي كقدة يوتي مالي مقام جتان تسمتك يا كقدة يوتي يو أرجانا دد يو دقيتي ندد أبدا زمان ديران سين كيس جراجون كو يو إسر ركز أوف هنو هندو في خجان انجرو يو أكسنا قد التنججو أوف يو نجتن خابورا يو قدة عليكم سنيرت يو خايو جبات مقامي تيسمتي أني سين كيس تاو وتذكيري أن سيادتي سلين سنقر سلين بآيات الله أتوان الله تين فعلى الله أن الله مقفرت توكلت إركدت جرا فأجمعوا
isin muradhaadha maal irratti amrakum amrii keeysan irratti muradhaadha waan yaaddan irratti jechu waan feetan irratti jechu akka silaasii goona jettan san itti deemaa jeen hidhuu ta'u ajjeesuu ta'u darbuu ta'u cicciruu ta'u amma akkana faca'u yeroo kam khabiirtichi da'awaa dhiisee waan feetan fida jedhee jaba baasuun yeroo kam ta'uu qaba yeroo gorsitee dadhabde ummanni dhaaddannaa malee kana si goonaa malee dubbii gartee sirraa qeebalu didan waan feetan fidaa jettaan jechuu yeroo san wanta kana godhuu hin dandeessan jennaan xiqqoo gartee ufduba deebi'aa bar namni oggusan laal oggooti jaba baaste haalichi ooma jabduuf duubaa qaba waa bilaash akkanan godhatu jedhanii xiqqoo sirraa las jedhan jalqabumaa lafaa kaatee loltu ummata nagayaatiin وشركاءكم وادعوا شركاءكم غبرمو كيسنيله يامدا ور غبرتنيس يامدا واتكنا قرون دندسني دبر دبين ثم ايغنا لا يكون هنتئن امركم ججان حال كيسن يعني كيسن عليكم سنرت غمة غما وهما ومبهما وخفيا عليكم غمة ججا يادا تئن اكم سيغونا اتيادنا دا ومفيتا غفدا ثم قضوا ايغنا مرتي غدا الي gama kiyyatti amri irra murattanii akkas goona jettan san murtii godha soo boollanna darbitanii na gubullee taate walaa tunziruuni qabanaan qabina qaaxaroonaan godhina qaaxaruma takkanaan godhina aamumatti waan murattan san muraamee fida waa takkana godhuu hin dandeeysaniyya shari'aan tun lolas beeyti jechu tolas beeyti jechu akkuma tokko qofatti oofuun hin qaceelu yeroo hunda yoo tola qofa oofte ummanni qaceelu si qaceelu didee inumaawu matarra si ba'uu fedhan ija babaaftatillee nama yoo son badhaman onneen nama duta jedhan yeroo san gartee haga tokko kishif ofirraa gaggoota jechuu halqii shirkiidhaatii fi sharriidhaa kana ija babaasuunis haga tokko sirraa kishif gaggoodhaa bar duuba fa in tawallaytum isin yoo garagaltan yoo dacwaa kiyya kanarraa diddanii garagaltan فما سألتكم أنكم وايسن كذا النبيكا فإن توليتم فما سألتكم من أجر من ذات كل أن سن كذا يو غرقلتني اللي درانو غرقلوا رئيساني كناف فإن توليتم جتشون يو غرقلتن جتشون غرقلين سكي سنيرت يو نمتورتن جتشو دعوة غرقلوا سنيرت فما سألتكم أنكم وايسن كذا من أجر من ذات كل فلن يضرني ذلك يجو جوابني كناف yoo garagaltanis falan yadurranii dhaalika garagaluun keessan nammiidhu ana uf mitan malee wayna miitanii jechu famaa sa'altukum aniin kun waa isinin kadhanne beekaa min ajri mindaa tokkollee waydamoo sanaa kenna isinin jee wayin isinitti himaa waana godhaa isinin jee kasii bardubbiin hin jenne in ajriya mindaan kiyya waa hin taane illaa cala allaahi allah irratti male mindaan kiyya waa hin taane arrabbi irraa fudhadha ambiyoonni hundi akkas jedhan akkanuma ta'uu qaba dacwaan nama rabbitti amanee hundi akkana ta'uu qaba akkanarraa maynaan wani namni minbararra wal fixuuf nu yeeyta dubbii akkanarraa jala maqee bar khabiira minbararratti wal lolu kaa warri gartee phaaphaasiin jidduu teessee araarsitu fa'a jira nacuuzu billah warra beeta kiristaanii yaammatanii jidduu ta'anii araarsan maali musiibaan akkana فما سألتكم من أجر ما نما فكات ونقول سري سنتي فكات خبيرة تتبني إساف هواسا ورّي بيت كريستاني دفي شوكولين بيت كريستاني سنغا مال مكان جرا سوني دفتي جدو تيسي من قدوما دبتي وانا كان فكات أكمل يجو نامني من برا خيسا ورسم بيتاتي من قدوما أسوي صفتو warri akkana warra garaan isaanii keeysi kiristaanawi seeta si shakkisiisa akka malee si shakkisiisa jechuudha wanni dubbii tana fide maali bar beeseedha maallaqa bar aangoodha bar yookaan yoo akkanumatti olaantummaa wayii mul'ifatu tanatu bikka minbaraa kana nama goggoysa tayyib
yoo ta rabbii taate namni waliin fiture maal wanni rabbi wal fichisiisti in ajriya illaa cala allah ilaal وأمرت أن يكون أججميت جرا أن أكون أن تودت أججميت جرا من المسلمين مسلم توتر لا من المنافقين ربي مسلم الراتي جدي أكست مسلمة أجج فكذبوه نوحي كان نكجيب سيسا ديم كجيبا جانين إران تاقين يوان نجد إيغا نبي ربي قدا كان كجيبا جدان ربي مال قدري حلاك اتبوس أمته فنجيناه نوحو كان نقا باسنه ومن معه نبي ساوجي جرولي نقا باسنه في الفلك جتشا مركبة كيست نقا باسنه مركبة يابدو ديم نموتان كست أماني فردو شيء فرّا jarattii tana ni halaakna ati deem gaara juudiyyi jedhan achi kore jechu warroota gartee mataa isatti dhaabe hunda bishaan samirraa gad dhangalaasee dachirraa ol maddisiisee achitti isaan fixe hantuutuma gartee boolla isaatitti galaanirra galagale ka bokkokee dhume jechu akkas ta'an طيب وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم إسان سنقون خلائف بكبؤ والروتا نجاها باسن سن والرقاب سن أمني كنجاها باسن بشان حلاك مرة والرسن قرتي فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف إسان سنقون بكبؤ ورلف كيس جرات ججو وأغرقنا نبا ليسرينكم بلشين بشانين الذين كذبوا بآياتنا والروتا آياتوتا كين يكجب سيسي فانظر ميغا دلال يا محمد وكيف كان حالة عاقبة المنذرين بود ورد النمي دي عاقبة بود المنذرين ورد النمي دي يجو مال ربي نسان قريري بشاني ربي سانلاك ثم إيغانا بعثنا من بعده بمعنى أرسلنا نيرجنه من بعد ججا من بعد نوح عليه الصلاة والسلام إيغا نوهيتي ججو رسلا ارغوله هدو ارغنه ايغا نبي نوح ارغنه ان الدنيا راغوداني بودا الى قومهم كما امه اساني ارغنه فجاءهم اساني تندفني بالبينات بكم صدر رباتين بالبينات بكم صفه بياتين اتدفني فما كانوا واهنتان ليؤمنوا كامنا بما كذبوا به من قبل فما كانوا واهنتان امن كل يؤمنوا كامنا بما كذبوا به من اصول الشرائع waan kijibsiisan saniif jecha bihi jechaan hundoolee shari'aa san aslii shari'aa waan kijibsiisan saniif jecha bimaa kazzabuu bihi biusuli sharaa'i'i aslii shari'aa hundee shari'aa waan kijibsiisaniif jecha asiin dura gaa min qablu asiin duratti achumaan duraa'u min qabli majii'i rusulihim jechu osoo ergooleenitti hin dhufin waan kijibsiisaniif jecha ummanni sun ka amanan waa hin taane mataa isaanii keessa duruma kijibsiisuun jira jechu طيب عادا قدتني جران kijibsiisu كذلك فكاتم قلبي ساني شوفوا سنت ججودا أمة نوحي أكما قلبي شوف سنت نتبع أكسمت شوفنا جاء ربين على قلوب المعتدين قلبي وروسنا بهت الرت شوفنا أجا namni qalbiin isaa cufamte waan dhagaysu waan beeytu diinii rabbi irraa waa takkan hubatu jechu dhugaan dhar itti fakkaata karaan jallinaa karaa qaceelaa itti fakkaata natbacu calaa quluubi ilmuctadiin wasanaa baanaan duruu rabbiin qalbii nama cufee bar beeyladaan ga'u namni numa nyaata waan nyaatu laallatu ni dhuga waan dhugu laallatu ni dubbata waan dubbatu laallatu ثم بعثنا من بعدهم موسى eeganaa summa eeganaa bacasnaa ni ergine min bacdihim eega isaaniiti eega ergooleesan ergine booda muusaa ergine muusaa ilma cimraani wahaaruuna obboleessa isaa haaruun illee isa waliin ergine ilaa fircauna gama fircaunaa ergine wamala'ihi gama jam'aata gurguddaa fircaunaati ergineeyya fircauna biyya misraa san hagardhaallee ni jira gaafa biyya misraa jiru dhayne ilaalleeti jirra maallaqa kafalanii dhaqanii ilaalan wahowwan gartee aadaa durii jedhanii nama laalchisan keeysatti inni illee warra san keessa jira isa qofaa miti dhumoo adda addaa warroota seenaa qabu jedhanii warra zamana dheeraa dhume hatta waan jennu intalli oromoo takkaillee tajimmachi jirti yaa seenaa qabeetti wayi waan goggoysu itti godhaniituma
qaama goggogee ka wama qaqaa kana jechuu gabaabdutti qaquma kana laaltalaan way waan har'aa kaleetisa waan har'aa kaleeti miti bar rabbiin litakuuna liman khalfaka aayaa jee akka nama si boodatti hafeef gorsa taatuuf jecha ol si darbi namoggaa baharaatti jeeni bar laalee ittiin gorfama gaa namni rabbi qalbii isaa gartee jiise bi'aayaatina ayatowwan teenya saylan saniin ta suura acraafii keeysatti dubbatamte isiidhaan ergine jea rabbiin fastakbaruu ni boonan warroonni fircaunaatii fi fircaunaaf warroonni fircauna wajji jiran ni boonan fudhachuurraa dacwaa muusaadha wakaanuu ni ta'an jechuudha qawman mujrimiina ummata dilaawoodha ta'an cubba'aawoo ta'an yookaan warra cubbuu keeysa turoo ta'an ka irraan buqqaane jechu qawman mujrimiin فلما جاءهم الحق فلما وقما جاء فهم إسان سنت الحق فرعون في أمة فرعون تتلقان وقمروا في لقان مالي نبي موسى حقان التلوفي معجزة قرقود دوران التلوفي ولين جويت أوفا أقرسي سيبر حركة بباك يتيرو حركة كان قد باسو موسى نركي أكما شتي مسجد إفوفا أقرسي سلال وأنما مسيسو مثلاكم قالوا نجي أنقى فرعون في وروني إستي أمني إن هذا وأن موسى نتندفكن لسحر فالفلاجان وانو في بيكني من بار مبين فبايا كته فالفلي فبايا دا وان هنتين وان تأمنت فكيسه كان جاندوب قال موسى نجي إسان كانت إتئه أتقولون سيس نجتني للحق حق دري باياتين سيري نجتني لما جاءكم يرو سنتلو فكيسة تينسون إنه سحر يجوك الدرم إني سيري جتني أتقولون سيسني جتني للحق الواضح حكم الأتاتين لما جاءكم يروس فكيسة تينس سحر يعني إنه سحر فالفلا جتني وقال أبر وأن سنت دفه فالفلا متي أسحر هذا سيري لا هينكم حين أن سنت دفكم سيري لا مالت سيري ود جئت موسى ولا يفلح هملك يبر الساحرون ورف الفلد لك كستون بيتا قاسلافو يسنجتو ورف الفلد لك هملك في الدنيا ولا في الآخرة دنيا كيست الله وره ريب قدة أغر تبر فالفلت اللوت ما يرون داو هاتما قالوا أجئتنا قالوا نجي أندوبا أجئتنا سأتي نتلفته لتلفتنا أكنوا قرقل شتوب جيجا نتلفته جاني بر موسى الآن jam'aani fir'aawna aji'ita sa'ati nu dhufte naanuu kanatti litalfita akka garagalchituuf jecha naanuu kana maalirraa cammaa wajadnaa calayhi waan isarratti agarresanirraa aaba'ana abbootii keenya cammaa wajadnaa calayhi waan isarratti agarresanirraa aaba'ana abbootii keenya abbootii maalirratti argan taabota akka gabbaran argan jechuudha taabotan ayyoo abboon gabbaran sanirraa nu dhorguu dhufteemi si beeyne sitti beeyne wahaabii zamana kana akkas yaani mire وهب يا سبينه جتشو ثاني تبر وتكون لكما أكس لمن تاتب جتشا نتلف تيميت الكبرياء موتمان غندا دجي غرتي مصر موتما فرجو فيت والنسان بكانغا أنغو تنتيفة ظلم إنما نياتشون بر كليس مجرتي يو دين ربي تنبول جمالي واني أجي غدي درية بيقبت وتكون لكما أكس لمن تاتب جتشا الكبرياء موتمان في الأرض يجون دجي خيست دجي مصر خيست angoo qabachuuf akkana gogodhattaa muusaa jeeni bar wal ija'aniini bar wamaa naxnu nuti waa hin taane lakumaa isin lameen muusaaf haaruun baananiiga bimu'miniina bimusaddiqiina dhugoomsoon taan nuti isinin dhugoomsin waan feetanaa sawa akkana ijaan dhugoomsuu way mataa isaanii keeysa dhufte iree rabbi itti fide akkamin rabbi itti fide فألقي السحرة ساجدين warri sihirii dalaguudhaafi muusaa gara galchuuf fir'aawna yaammate hundi akka jirtuun gama lafaa sujuuda kuftee bar maal irratti yeroo rabbiin gartee yani yeroo gartee muusaan darbee ulee isaa uleen inni darbe tun waa warri fir'aawnaa darbe tana jala deemtee lilliqimsite wagguma sanitti harka kennatanii kalqiin guutuun amanamii harka وهكذا أتيكم ذلك مالي حيني أولما آنا جيتشو تفسير القرآن أسفت رابط